sanon asama toro sabar ninon sawan aku jujungan mari simuang pangurasanon mari simuang pangurasanon. Membuat adat nasumandingan sawan nahu jujungan mari simuang pangurasanon mari simuang pangurasanon. Hamu damang dainang sonya kadongan na poso ison kami patupa video ima pamahyan ni sada ulus nagabi abi ison adong tiboto nami nalau mamiraton pamahyan ni ulus di sada ina ya silakan. Nah ison ulusnya warna ulus hujat olam tu ina nagabi abid. Jadi isong di adipton siang goting pangyamu tu pangampiran ima penutupna. Jadi mulut dibagas diluari main ipon-ipon. Jadi pemas yang siamun tu ampiran. Jalan molo kusuni ulus koi mahobar di baik tu sabula hampiran. Agak tapak bernida mahita di ibu tenta. Nah lagi make saya ulus di luar main anak jadi tadi. Yang mana sudah karena ulus nah di luar jadi abid dihita halak bata. Nah kedua hon ima nagabe hohok. Nah somal dipakai gabe hohok ima sada ulus mengiring. Yang di aliton sarupa johot abid nakin alai ikan dopak ikan hijam. Molohohok sarupa do pangalitona siang sabula siamun tuhakira. Jadi idiom mah sada ulus mengiring naung dipakai naposogoru nagade hohok warna-warna hohok. Nah gereng siang abid hohok ikan tigor manigor do siang adit hohok ima pamayan na hobar di adit dohot hohok. Nah katuluhon ima ulus na digari may gali hade-hade.
hade ima di apehon di abara panyamu onna nasomal dipakai sada ina di sada ulaun abatahon. Jadi intiun mah adon tolu nadi bain kami pamahian ni ulus diguari main jumolo abi badua hon pohok batuluhon hade-hade. Jadi molutung adon do pernah hurang lobi tong kamu damang dainang soalnya kadongan naposo na boto sa angalion pa ngajarion manang sa binotoan asatung artusna aka kita salut akan naposo di julan nyari. Dison dipakupahami sada video imang dongan naposo bawah lao anake sada ulus diguari abit ima abit itu orang ama. Jadi on diguari do on ulus sibulang. Molo bawah bagian dari dia depan julu imam gati on gati depan julu on tapi di baen orang asa tegak dereng angka dongan. Masih ada ulus yang dipakai dari abit di horong aman. Jadi nak kedua kita pamahian ni ulus nagabi tadi. Nyon ulus mengiring. Nasomal dipakai dari tadi. Alai arong totong warna hitir-hitir. Walau ulus mengiring, itu totong bebar dipakai dari tadi. Warna memakai dari tadi, yaitu siang perjolo, baru ikan hampiran. Nyon mah ulus mengiring nah di
non warna ulos suri-suri. Dia pehon dia bara sabula siamu. Jala sisina na keluar dikan siamu. Jadi onma nahobar dipakai ama ditikis ada ulau nama situ. Jumulo main ulos. Sibolang nagabi abit ulos suri-suri nagabi hade-hade jala ulos mengiring nagabi tadi. Jadi akan nahobar na orang lebih sampai hamu mah mana ori hamu di kolom komentar. Mau lihat di hamu akan danung denang soalnya akan dongan na poso. Horas dihita salutna. Horas. Horas dihita saluhutna. Damang dainang dot akka dongan na poso. Dison adong ipatupahami sada ulaon sien patonunon ima na marguar manganci.